batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Ani vandaka Kintwadi na Kimvuka katukaka na mbanza mfumu Kinshasa. Mbuta Jakindala kele coordonnateur ya inti ya République démocratique du Congo na kati ya Kimvuka ya politika bakebugilaka Ensemble pour la République ya Mbuta Moïse Katumbi. Bakuizaka awa na matadi mbanza kimfumu ya kizunga ya Congo Central samna kuvuandisa na kimfumu Kimvuka ya Bantwenya kibanda kudiatisa Bantwenya nyonso ya kati ya Kimvuka ya politika ya Ensemble pour la République na kizunga ya Congo Central. Nyonso bandila na banzietolo bakwezaka sadisa kubanda na kifulu bakebugulaka lekope kuna na mvwadu ti na inzo ya nkinzi ya la payote mebakana maana komini ya Matadi na manima ya kuyimbila muyimbu ya lukumu ya inti ya beto bakwezaka kotisa Kimvuka ya impa na kimfumu na tata Jakindala Kintwadi na tata honorable Toma Kiakokwa bakebugulaka mingi Toma Mundeli yani kele fumu ya ntete ya Kimvuka ya politika ya na kizunga ya Congo Central bauzaka pesa babi sintu ya kimfumu ya Kimvuka ya politika yae peba buku ya bayinswa tope misiku kedi atisaka Kimvuka yango na kubakaka ndinga tata Jésus Kisinde yani kele coordonnateur provincial ya impa kedi atisa Kimvuka yae na kizunga ya Congo Central yande mtukuzaka tuba eti anime yangalala mutindu bamekotisa bao na kimfumu pe anime tubila bao eti bakesala nyoso samuna kunata tata Moïse Katumbi Chambwe na kimfumu ya inti ya République démocratique du Congo tope président de la République na bantodolo kikuza salama na mvula mafunda zole makumi zole na tatu na inti ya beto na manima na yao bakitaka na babalabala ya mbanza Matadi samuna kubaka pe kubokila bantu bakuza kota na kati ya Kimvuka yango samu Kintwadi bakuza soba inti ya beto na kati ya bao ya kelepe mpangi réel lutete yani nde mutukuizaka baka pe kifulu na kati ya Kimvuka ya politika yango samuna kubambula beno moyo beno fetza baiti Kimvuka ya politika bakebogolelaka Ensemble pour la République ya Mbuta Moïse Katumbi Chapwe yaonde kuizaka salama kilumbu ya 18 ya ngonda 10 zole ya mvula mafunda zole 10 ivwa. Mfumu ya inti ya République démocratique du Congo Mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe mfumu ya inti ya Tanzania Samia Suluhu ba uzole kuizaka Vwanda na masolo bakutanaka pe bakuzaka bula masolo sali na metadila kikundi na ndambo ya bainti nyoso zole ba uzaka tubila mambo metadila kusala bilanga mambo ya kulungisa bana bakelasi mambo pe metadila kutanina inti ya beto pe mambo metadila kinzazi pe mambo ya nkakankaka nyoso ina Samia kuza sadisa Nsalasani na ndambu ya inti ya Tanzania pe inti ya République démocratique du Congo ya kuiza Vwanda na mutindo mosi ya mbote samuna na metadila mambo ya kukingila inti pe kutadila nkango bazingila na ndemba manyoso mfumu ya inti ya Tanzania yani nde mutu kuizaka pesa ngolo pe animesimbidila inti ya République démocratique du Congo sana kutuba eti mamba ngena kusala na ndambu ya este ya inti ya République démocratique du Congo ya kele ya Mbote TV pe na ndambu na yani mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani nde mutu kuizaka atuba eti yani pe aningina kuyangana na mambo ngove pe aningina kulomba na makesa imbi bakuiza bika ndambu ya inti ya beto pe mfumu ya inti ya Tanzania kuizaka tuba dia keti kana inti mosi kele na kati ya Kimvuka ya bainti ya Afrika kele na mpasi bakena kunwanisa na ba makesa imbi yazo na tuba eti ya kele Kimvuka nyonso ya bainti ya inde kena kumona mpasi kanti samna kubambula beno moyo beno feza beti ba mfumu nyonso zole ya inti ya Tanzania pe inti ya République démocratique du Congo baunde mekuiza wizana kusadisa lukutakanu ya bainti nyoso zole République démocratique du Congo pe Tanzania samuna kukindisa diaka mambo metadila bangwizani pe bansalasani na ndambe bainti nyoso zole pe lukutakanu ya ntete ya ukekuza salama na ngonda ya ivwa ya mvula ya betokele okuna na mbanza bao ya kimfumu ya Dar es Salaam. na kulandakanaka banzietolo na yani kuna na ndambu ya Moscou mbanza kimfumu ya RIS samna ina metadila conference ya sécurité internationale ministre ketalaka mambo ya défense ya inti ya beto ba makese ya ancien combattant Mbuta Gilbert Kabanda yani nde mutu bakaka papela ya Luboko Doso na bisalu ya bakebolaka salon d'exposition des armements samna kumonisa ba minkele pe binwanunu ya mvita ya ba makesa ina kuzaka salama
kuna na inti ya Riz. Sama nikele fumu ketalaka mambo makesa na inti ya République démocratique du Congo Tata Gilbert Kabanda yani nde kuizaka zieta kuna na ndambu ya Moscou kifulu bage kuizaka lundila ba minkele pe bima ya kakankaka yina ba makesa ke kuizaka nwanina bankindu ani zietaka pento makatala yao na mutindu mosi ya mbote yao nde kuizaka sadisa yandi samna kubaka ngindu samna ina metadila kubongisa pe kukindisa binwanunu ya ba makesa ya inti ya République démocratique du Congo anitalaka bankele ina ya tia bankele ya pimpa pe bankele ina bakesa dilaka samna kunwana bamvita ya mutindu na mutindu. Gilbert Kabanda ani kuzaka baka pe bantangu mingi samna ina metadila mambu ya bamakesa pe mambu ya binwanunu ya bamakesa. Kukutana ya tata directeur général ya office national ya identification ya nkango tope population ONIP na Bunkufi Mbuta Richard Ntumba Ilunga pe tata mfumu gedi atisaka inzo ketalaka mambo ya bansodolo na inti ya République démocratique du Congo Mbuta Denis Kadima yaonde kena kumonikisa eti kukutana ya bao nyoso zole yakele samuna kuutala pe kutanga nomba ya nkango nyoso kele na inti ya République démocratique du Congo ya baki bugilaka identification de la population na ndinga lomputu yakele mambo mosi ya mfunu metadila bansodolo yina kekuza salama na mvula mafunda zole makumi zole na zole yaonde kekuza sadisa yinzo ketalaka mambo bansodolo na inti ya République démocratique du Congo samna kuzaba nomba ya nkango nyoso kena inti ya République démocratique du Congo masulango kuzaka bulukila na yinzo ya bisalu ketalaka mambo ya bansodolo na inti ya République démocratique du Congo eseni mutindu baki bugilaka yao kilumbu ya iya ya sabala ya beto kele vandaka kilumbu ya 18 ya ngonda nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole bedufeza baiti bayinzo nyonso zole ya bisalu na inti ya République démocratique du Congo ketalaka mambo ya kutanga nkango topi identification de la population pe inzo ketalaka mambo ya bansodolo oseni bao ndeke kuza vwanda kintwadi kusala kisalu na mutini mwesi ya kufanakana samna kubungisa bansodolo ya mvula mafunda zole makumi zole na zole. Kilumbu yinza kekembelaka kilumbu ya kusadisa bantu ya mpasi tope aide humanitaire bénévolat bakuzaka kembela yao kilumbu ya 10 na yivwa ya ngonda nana ya konso mvula kilumbu yango ya kele samna kusansudila nkango pe kupusa nkango na kutatamana kusala mambu ya mbote inake sadisa nkango pe bantu nyoso inakele na mpasi na inza ya mvimba samna kubambula beno moyo kilumbu yango bakuizaka atula yao na inja ya bisalu ya Assemblée Générale ya ONI samuna mambo na metadila bayeke salamaka kilumbu ya 10 na yivwa ya ngonda nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole tangu bakwenda kanwanisa yinzo ya bisalu ya Nations Unies kuna na ndambu ya Iraq na mbanza bao ya kimfumu ya Baghdad bilifeza baiti bayeke kango kuzaka sala batu makumi zole na zole kwiza na kufua pe babima mingi manisaka beba pe kufua na ndambu ya inti yai kele kuna na kizunga ya Azi na yau bilifeza baiti fumu tope ministre ketalaka mambo ya affaires sociales la inti ya République démocratique du Congo baati musinga ya nde mutukizaka tuba kilumbu ya iya ya sabala ya ivanda kilumbu ya 18 samla kutubila nkango eti ya kele mbote na kusadisaka bapange kele na mpasi baina bwiluku mambu penlo mbaka na nkango ya inti ya République démocratique du Congo na kutatamana kusala mambu ya mbote pe kusadisa bantu ina kele na mpasi lokola bantu bwiluku mpasi ya maza ya tia kuna na ndambu ya Goma ya bakibugulaka volcan de Niragongo pe bampange ya kuizaka bwilu mpasi na mazi ya nene kuna na ndambu ya Boma beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.